Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Puthot kar biang long border along suluk sodak nang kacemantu. Pai ni paing kora pliani ni jangkar biang long hamren rong sopi pen kehelo miles thongke pratroksi tapada hawara long porbhai sira minute krep ho malom suluk sodak atamot ke japontu. Birta ke long duna tengke porbhai sira minute krep ho malom chomang atom tapada long wangsi donni ahem me kai tikang choklo. Labang so hem tun laki Rukasen teron Nicholas Timong pusi pachinipon. Kisung ke podera tum kaphere pena jok alang litu methang ahem GOC katnang lo. Lasila sono teng pulote monsam ke doji aphan ke helo piklang pota hadak ke do arada tum pen ningche pon. Pinpur pon mekedam tang apor sitame hadak bordara long Minister Piyush Hajarika pen danglok lapu DC lapen Meghalaya DC pen chenglok wangsi monsam ke doji aphan chingwai pon lo. Bonta monsam ke doji kalisi lang keroy mati tapat ahawara long sitami chomang nang kachirai ji pupen theng piaklim sitami nang nang somlo laso ke som tanga thengpi aklim ke phor ji pura KSA pen danglok rong soratum sitami chirap chitu dunlo lasi nona teng pulote karbi pen chomang angbong ron thama the dung kachaman ji aphan angring the tantanglo lasi nona mat ke isi kachari aja kongki dotum prabjin pen RD ki humponji aphansi ratatum pen chuning ripon dongkam pen promise terang hamren pen birson rohang lopen pen Kelvin teron karbiang lo news em bang chủ mang minang cây chọc rồi trên em lạc cái mang mình cây chọc rồi chọc thay em bang ở bên đẹp luôn đi đi ta private school buổi lom suka chỗ thanh nó nạp đi bang minang cây chọc rồi mi chỗ thay lo hem cái trên em lạc ăn cho làng bang kia ra bắt thêm công ông mà si sắp số cái chú long là đẹp luôn chú mang đâm sẽ cái bang vét rồi chú mang đâm sẽ cái bang vét luôn thạch đun long rồi ni li hem ben si bang lo lapu parai nangkap ke lang pulo cumang tum nang kira hir ke doang masih nangkap dat lo newly constructed em bang cumang minang kai chok ro chinem plak ke mang mình cây chọc rồi jok ta em bang ở bên đẹp lo đi ta private school buổi lom suka chỗ thanh nó nạp đi bang minang kai chok lo mi chỗ thay lo hem cái trên em plak ăn cho làng bang kia ra bắt thêm công ông mà si sắp số cái chú long là đẹp lo chú mang đâm sẽ cái bang vét rồi chú mang đâm sẽ cái bang vét lo thạch đun long rồi ni li hem ben si bang lo lapu parai nangkap ke lang pulo cumang tum nang kira hir ke doang masih nangkap dat lo lang lok supen Guwahati an kai phwa hen up kepon kang hubom ahot tong sekot pen samelang so hi thielo dokmoka ingnam rai komatum pen ton trok so se hen up container so kinep donno pai ni phaing kora ke thomani lakha kripli korkanthi constituency ke paro samelang so hi thielo anikang sam por phai trok ra achitema por malom lang lok supen ihum container so ahem konglong pen inglong kaipho ahen up kewana porahut samelang solong ingnam rai kom sai khetum ajo apor keton kido bom monahut labang so hen up kewan container so ahem konglong aphan khangdun pen aron aluka vedata jok ingnam rai kom sai khetum arideng kachingnang pol birta kelong duna tengki langlok supen Guwahatian si bangso hen up kepon kang huji aphansi chisik ponlo bonta dokmoka ingnam rai kom sai khetum tong sekot pen kenep dunong check lo kachingnang check ahem konglong laki registration number AS01 GC3368 anchot kalisi labang so kai phwa hen up kang huponatum thanga lo aron ave pin pusi ingnam rai kom sai khetum pen pachini pon lasonsi non malom lang loksu samilang supen ajo phirlo check keroi pon theng pi keroi pon chimit mi pen aronalo ave pin pinta do laso puthot ingnam rai kom sai khiatum ajo phirlo keton kelang asai do de sangse chirok tok pensi mena asai cheklem pon lopata nang pachini dun kang hua theng pi jongsi neponong lopulote so dak pen arona teng pen ingsai ponji pata pachini pon Samilang supen longwa morning tea, Carbing News.
গধূলি প্ৰায় 6:30 মানত আমি অফিচতে কাম কৰি আছিলোঁ। তো আমাৰ চামেলংছ বিটত গেটত ট্ৰাক এখন আহি পায়। তেওঁলোকে তাৰ পৰা আমাক ফোন কৰে যে এখন ট্ৰাকত বাঁহ গজালি ভৰাই লৈ আহিছে, কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, কি কৰিম। তো আমি লগে লগে ট্ৰাকখন তাতে ৰখিব দি পেলাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা পেট্ৰলিং পাৰ্টি আমি পঠিয়াই দিলোঁ। আৰু আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি তাত গৈ পালে, পোৱাৰ পিছত চেক কৰিলে তাত কোনো কাগজ পত্ৰ নাছিলে তাত। তো আমি গাড়ীখন চিজ কৰি পেলাই ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ। আৰু আজি গাড়ীখনৰ অফেন্স ৰিপৰ্ট বনাই আমি ডিপুলৈ পঠিয়াইছোঁ। তাত তেওঁলোকে ফাইন ইত্যাদি ভৰি কৰি লৈ পেলাই ৰিলিজ কৰি আনিলে, তেতিয়াহে আমি ৰিলিজ দিব পাৰিম। কিমান টকা হ'ব ছাৰ এইটো ট্ৰাকত? বাঁহৰ গজালি তেনেকৈ আমাৰ চিডিউলত কোনো ৰেট নাথাকে। তো আমি বজাৰ মাৰ্কেটত চাই পেলাই পাৰ কেজি হিচাপত আমি 10 টকা ৰেট ধৰি দিছোঁ। আৰু ট্ৰাকখনত প্ৰায় 6 টন মাল, মানে 6000 কেজি মাল আছে। সেইটো হিচাপত 60,000 টকামান হৈছে। আপোনালোকে সোধাৰ পিছত ক'ত ল'ব বুলি কৈছিলে ছাৰ? তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিল। আমি আমাক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই, গুৱাহাটী বুলিয়ে কৈছে। ৰেঞ্জত আমি সদায় ৰাতি ইণ্টেনচিভ পেট্ৰলিং ডিউটি প্ৰায় কৰি থাকে আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি। ছেপাৰেটকৈ ৰাখি থোৱা আছে, গাড়ী দি তেওঁলোকে সদায় পেট্ৰলিং কৰিয়ে থাকে। তো আমি এইকেইদিনতে কাঠৰ গাড়ী এটা, লগতে পাথৰ গাড়ী এটাও আমি ধৰিছোঁ। তো কাঠৰ গাড়ীটো ভেলুঘাট ছাইডৰ পৰা ৰাতি আহি আছিলে, প্ৰায় 9:30-10টামান বজাত আমি ইনফৰমেশ্যন পাওঁ। আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিৰ লগে লগে পঠাই দিয়া হয়। তাৰপিছত লগে লগে গৈ তেওঁলোকে ট্ৰাকো পালে, ট্ৰাক পাই তাৰপৰা লৈ আহিলে। সেইটোৰো আমাৰ অফেন্স ৰিপৰ্ট হ'ল। মানুহখিনি আমাৰ ইয়াতে ইনভেণ্টিভনত চহী কৰি জিমাত দিয়া হৈছে আৰু কেছখন পঠিয়াই দিয়া হৈছে ওপৰলৈ। পাথৰৰ গাড়ীখনো ঠিক তেনেকৈ 14 তাৰিখে আমি পালোঁ পাৰকা গেটৰ পৰা। তেওঁলোকৰো কাগজ পত্ৰ নাছিলে, আমি উঠাই আনিলোঁ। উঠাই অনাৰ পিছত অফেন্স কৰিলোঁ, সেইটো কৰি পেলাই ডিপু অফিচলৈকে পঠিয়াই দিয়া। তেখেতে এনেকৈ বিনা কাগজ পৰাই লৈ থাকে নিছে? কিছুমান কালপিট থাকে, তেনেকৈ ট্ৰাই কৰে। কিন্তু আমি পৰাপক্ষত এইখিনি বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰায় চেষ্টা কৰি আছোঁ। নেৰানেপেৰাকৈ হয়তো বন্ধ হৈ যাবগৈ। থাকেই মানুহ কিছুমান, নহয় কিছুমান তেনেকৈ কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ কৰি দিব বিচাৰে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অফিচ প্ৰচিডিউৰটো মানি পেলাইহে কাম কৰক। এনেকৈ এদিনীয়া দুদিনীয়া চুৰ কৰি নিলেও ধৰা পৰিলে সেই একেটাই হ'ব, শাস্তিটো পাবই, নহয় জানো? Bokajan elayangkang arisoi jangatum chelangsi Karbi Anglong mate Assam Nagaland ahoy Lahore janalong broiler abua kulat kachong pupot Karbi ariso jirpopo bang pliatum amena kheda chirongsi labang sosai chupang chingpon ake onke pupe setame pokring chit anke cholong pusi nang chithandut kulat amen MSW bongrong broiler wholesaler pusi amen chirpon Taxation Department lapen KAC ake hoy our side kithopon ajok sila puson our side dak aduya hoyalong beha choklema phan jakong chilong puta nang chithandu worengang hoy det kali beha bepar choklem don pentame hemrit chilang me pusi isi example paklang ponlo News Text Report Karbing News Agency man media reporting alitum pansami itum dak itu mah bulatan kan hindi pot nanti mangga akiro party ko lapen so MS Bongrum broiler wholesaler ko ini tu mamang lo ini tu jipo bangti bangko itu men da so mamang itu himan lo lapen so amang itu ke himan aja dingkui pen itu kam sami lem dam jadi suri sami itu cepat coy pen tarik Agosto tarik ko to Agosto tarik ko ani nilitum laso kulat MS Bongrum broiler wholesaler ku nilitum emang pen reality mana hok nilitum itu kon long lo laso ni tu ladang so kulat nalitum thang jungjung akhia dat pen tom nalitum kan kui ma mate sarkar pen pinipina scheme akhirat kelong benefits nalitum ladang so kulat farjak ko ni so personal tu betul lo Ati malaki MSW Bongrum wholesaler labang ke nilitum ke Karbi hari so itu manipot atau itu jalan jupuan itu bang junun si bang tiba bang junun si la sokot ini tuh teman no lapan itu ke small time itu uban lagi kan dah kali sami asap suwet sami ini tuh asap sami turun kan si la so repar dah sami itu pancing ponong lapan hadang li nakal jualan tu si so carbon pini terap long lama long gini kita makilong nila sami lasona skin do boleh deh so carbon sami itu kira kita canggih kan itu nih
Oh, tangte la nili tumaphan kali khan paklar ponik ji man nangli la bangso kulat punatang doik ne. Langsung kulat ke nili tum bulo boleh la horizon la punahon Nagaland gate sam Nagaland gate adung het kalau mas dulu. NS 39. La bangso kulat nangli tum badang bidun kok kan nangli tum pine kisung ki boy mate atura nangli tum cetong nang ma mate kupon bomik ma. Oh, so lam pulo saya. Ini tum apang nang di apang ke ining gibi asap sudut. Waktu kami non nili tum unang koko non nili tum acing honai akai sa dalam mahang CM sir akin Japon nin lapen Carbing nang tun mas council taxation department alang itu aron natang port ship na dok non nili tum dak dukan nang kula ning lo pen nili tum han kasi siksa kami acima alang itu akin Jameson lapen department of source kami kam claim kami lapen non na bangki alang itu district o aja trading license kami non NOC pun kami taxation revenue collection pun kami alang itu district o penajok non itu claim kita pini yani non Kulo cikloy jon dokai plan kai lo kami lang non kuan ta nindum lahai kasisa aja torat hangga jong kon bela La persona sai ki claim benta ili tum so karbia tum hem irit mate ipok celana mi pu nangli wana hok mathadam ga. ahok lagi nili tum da non si kitang cing milang wakit kami non nili tum kami akhi kasi kami long kono asap subet duo puge kalilang ila men tum da bihek kasi kitang cing non pi kuan long ilong lila bagi nili sini kami nili tum kami non ini ngarong lo dongan kami nili tum kami family kuno adat kuno nili tum da lahai men sinon nili tum Cipang lagi bom lo, terus lagi bom lo, dari motor jang susun lo, kami lahai pen bepar, so bepar sebelum men itu pelah. Fok celana po Epok lo celana pun segala. Lapen pulau te non lason kakak si milik tum kami kunang ta pulang, kami non itu nasok business establish pun kami fikir, pun tu, itu mon anu si boli pun bom. to tangte nangli tum la nili tama channel kelang hoya rara thang mate non owe imia tuma phang la pusona sai claim te ili tum rank un la pusona sai claim te ili tum the rank dun mi aputha nangli the thini man ke bang ni thur mi ari so jang tuma phang mate ili kal bi so kal bi aso tuma phang kene message phan pachini kang tung goma Oh, labang muti milik tum metang masih dah non logo, dah market long itu metang masih langsung long, lapen kedok, kedok dan ini itu, langsung ada taksi non kibang, au ini, toh, sekali saya kasih ni kedok, tak boleh long itu dah long dong, kami, tak boleh kita ngono deh, hari soi jang, non, ani plot, hari soi jang tu, dadat lahurilan, abozar bangke, ini tum alenga kai ke, jumpik anja. Lapen bepar beha becklem punon kami udang langgarnya lu pulo te broiler bepar iklem begini si pangceng ceng lo bon langsung ada si nili kami non bading mana iso jang kau beli iso jang atung mana nili kalau itu tu bangun ladak isi ini tu lahorizan putih adi malam kami ini tu Mason business environment ini tu makai Honda ini tu tak example selling food, tapi nang litum daw bangot, tapi nang litum kami, pini kisung, pini documents kipunay sungkung, kita hekiret, si kami, nang litum nilitum long na bang kami, MS Bonglong.